Merhaba sayfalı dinleyiciler. Benim adım Elmaz Yunusova. Benim kitaplarımı okuyan bazı arkadaşlar beni Elmaz Bakşış diye de bilirler. Şimdi edebiyat ve yazıcılıkka nasıl yolмен kelgenimni anlatacak olsak, ta 1991 senesinden başlaganını aytabilirim. O sene men mektebimi bitirip Ахмеджит Devlet Üniversiteti'nin Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı ve Rus Tili ve Edebiyatı bölümüne okumağa kirgen edim. 1996 senesi üniversitetine mezunu olup Edebiyat kafedrasında hoca olup çalışmağa nail olgan edim. Belli bir zaman kafedrada, Edebiyat kafedrasında dersler alıp bargandan son Kiev'te Karpenko Karova adına Театр институтының актерское мастерство режиссуры драмы бөлігінде hem татар talebelері үшін ана тіліміздің öğretken edim ve оларға постановкаларға керек болған eserlerini tercüme etken edim. Оларның арасында Гарсия Лорка, Шекспир, Азиз Несин gibi dramaturglarның eserleri de бар еді. Al hazırda men 3 balanın anası olam ve kichkene ballar için kitaplar yazam. Şiirler, masallar ve hikayechikler. Her bir halk özüne has hayat tarzı, adetler ve başka halklardan ayırdı edebilecek kadar dünya bakışa maliktir. Bu noktalar çeşit içtimai tarihi allar, geografik yerleşu ve başka şaraitlerinin tesiri altında epey zaman ilerlep gelmekte. İnsan konkret bir halk içinde terbiyelenerek özünü şu halka mensup olganını his etmesi için şu milletin seciyesini taşıp bir şahs olarak cemiyetinin azası olabilmesi için yukarıda anılgan noktalarını şu cemiyetke ait terbiye, ahlak ve maneviyatını kendisine balalıktan başlap singdirip alıp gele. Milli terbiyeni, milli dünya bakışını ne aşlayabilir? Elbette milletinin özü işlep çıkargan mahsulu olabilir. Onun inançları, adetleri, asırlar devamında işlep gelgen hikmetli sözleri bu sıraga bala folkloruna ait olgan tekerlemeler, ayneniler, bala türküçükleri, tezaytım ve masallar, destan ve efsaneler gibi janrlar kire. Halk uzun tarih esnasında işlep çıkargan ve toplagan öz fikirlerini, öz hikmetini şu eserlerde mücessemlegendir. Bala edebiyatı da bu mahsulatının ayrılmaz bir kısmı olmalı. Bala folkloru ne derece ciddi ve mühimdir? Bala folkloru degende biz neni közde tutamız? Ciddi bir şey değildir dep düşünürsünüz siz. En azından işte bir masaldır. Balalar için bir eğlencedir dep düşünürsünüz. Lakin şimdiki zamanda halkımız masallarını ve umumen halk ağız yaratıcılığını bir terazege hala koya almadı. Halk sözünü, tam kıymetini, kadrini bilip olamadı dep düşünem. Bu mevzuda düşünürken özümnün balalığımda olup geçken levhalar aklımdan keçe. Men 3-4 aylık ekenimde közleri көрмеген Harbabamның kucağına oturtup koya ekenler. Harbabama da bir taraftan eğlence ola.
О отырған ерінде маңа чешет түрлі икәелер, чешет түрлі масаллар, түркілер, тез айтымлар, шиырчиклер, бала шиырчиклері айтып отыра екен. Мен де о шелеріні діңлеп, оның құчағында баяғы өскенім. Этрафта насыл дауышлар ешітілсе, епсіні маңа изаат беріп, текрарлар ве аңнатыр екен. Шу себептен олса керек, менің тілім пек ерте шыққан. 10-11 айлық бір бала екенімде лаф етіп башлаған екенім. Менің шиыр язма ве тасаввур ету қабілетім үшін де өзім харбабама мүтешеккерім. Балалығымда ешітіп келген шу халық сөзлері инкишафыма бұйық тесір етіп, маңа бүтін өмір yoldaş олып келмекте. 1993 сенесі Таврия Milli Neşriyatı Cafer Hoca Bekirov'ның бала фольклоры китапчығыны нешір ете. İçindeki халық есерлеріні жанрлар бойынша классификация yapmağa тырыша. Оның тертібіне көре бала фольклоры бөле чешітлерге айырыла. Бұл бешік йырлары, бала йырлары, бала шиырлері, бала ойын фольклоры, еріштірулер, сайылар, тез айтулар, тапмажалар ве бала масаллары. Бұл жанрларының үстінде қысқадан тоқталып кетейік. Біріншісі бешік йырлары. Бешік йырлары бұңа да айненелер дерлер. Сіз білесіз, айненелеріні аналар яда биталар кішкенелерге йырлай тұрғанлар. Айненелер айтылғанда, оны айтқан қадын сөзлерінде бүтін самимиетнен бар sevgisini акс етмеге тырыша. Сөзлер öyle uydurulgan ki, олар балаларға бүтін келечек яшайышы için bir программа sıfatında халықтың fikirine көре doğru hayat modelini tasavvur etmesi şifrelengen şekilde teklif etili. Milli urf adetlerimizge көре kız ve oğlan terbiyesine ayrıca dikkat etili turgan. Doğanından başlap, mesela oğlan adına akika olarak 2 koy kurban çalına, kızlar için 1 koy. Ne için deseniz, çünkü oğlanның boynuna 2 kat ziyade işler düşe, dey turgan bizim hartlarımız. Mesela oğlan balaların boynuna askerlik hizmeti var, aileni teminlep ve aile azaların her biri için mesuliyetli olmak. Bu elbette insanga bayağı kuch talap etti. Onun için onun terbiyesi de, onun bilgisi de ona göre olmak gerek. Böylelikle ananevi terbiyede halk adetleri, onun hikmeti ve folkloru büyük rol oynaydı. Alayık oğlanlarga aytılgan aynenilerini. Oğlanlar için böyle sözlerinin ayta edilir. Oğlum olsa bir batır, ayneni, qартайғанда tayaqtır, ayneni. Pencerege kapaqtır, ayneni, qaranlıqta tayaqtır, ayneni. Ya da menim ulum batır, çapıp kele yatır, dep yırla ekenler. Kızlarga kelgende, kızlar ise ailenin yaraşığı, kızlar ailenin gülü, onun eglencisidir. Baba evinde bir misafirdir. Onun geleceğini kaygırıp, ileride baktlı yaşayış kısmet etsin деген niyetle ona böyle sözlerini programlap, yırlap turganlar. Menin kızım ösecek, ayneni, gül bahçada kezecek, ayneni. Bala yırları esasen şen, eglendirici, mevzuları çeşit ayvançıklarının bağlı ola turgan. Balalıktan балаларға бөле түркүчүклер йырлай турганлар. Кайда эдиң сан сарчык? Біз сені чоқ қыдырдық. Даха бардым арабанин, фындық жидым торбанин. Яда папиым келір еніштен, татилері күміштен. Ах, вах, папиым, ешіл башлы папиым. Бала шиірлеріне келгенде, оларның бөле бір хусусиетіні қайд етмеге істер едім. Қырым-татар тілінде, қырым-татар халық
бала ширлері белгілі бір ритмде айтылыр. Оның өзінің бір мақамы бар еді. Mesela, ечкечігім бар еді, балалайым дер еді, балаласа 5 olur, çobanақайға 3 olur. Яда яғмұрым, текме толы хамырым, араба чамырым, тез яқсын яғмырым. Яда еркезге белі олған оп девелер, қара судан келелер, аяқлары ялпақ, башына киер қалпақ. Тез айтулар, сайымлар, тапмажалар, кейбір жанрлар балаларының тіліні, зекасыны инкишаф еттірмек үшін пек файдалыдыр деп düşünеміз. Hem тіл инкишафы, hem telaffuz meselelerini çözmege tırışa. Deyik, aşadan gelir topal çoban yasap satar çatal saban. Niçin yasap satar topal çoban çatal saban? Ya da davul taktım boynuma, çıktım deve yoluna, deve yolu bit bazarda ayu var, ayu meni horhozdu, kulağımı çınlattı. Elif betese, cumdal kose, ana mamam çık berse, karnın açsa kırga kaç, kırda sangaç kırkalaç, 39'un aşa бірін маңа al da kaç. Masallar, destan ve efsanelerge kelgende ayrıca toxtalmağa ister edim. Masallar o kadar güçlü bir şey ki, halkның mental fakirliğinden, hatta bazı bir manalarda cahillikten kurtarabilecek kadar güçke malik. Bir vasta, bir usul olabilir. Masallarның insan ve hususan balalar terbiyesine, zihin inkişafına etebilecek tesiri pek büyüktür. Al azırda cemiyetinin, alimlerinin, pedagog ve psikologlarının halk ağız yaratıcılığına olған nazarları değişe başladı. Araştırmalar neticesinde олар içinde olған hikmetli şeylerden gayrı masallar tılsımlı, mucizevi bir güçke malik olğanın hakkında söz yürseteler. İnsanlarının ruhuna, maneviyatına tesir etebilecek kadar hususiyetini kaydeteler. Onun sayesinde terapevtik masallarının faal ve muvaffakiyetli kullanığı da bizge, hepimizge malumdur. Son vaqtları takip etkenimizge göre, başta Avrupa'da, son Türkiye'de masal aytu pek faal ilerlep başlay. Zemanevi medeniyetinin bir ceryanı olup kalayadır. Fikrimizce, zemanevi hayatının manevi bir talabıdır bu. Masal, efsane ve çeşit hikayeler yalnız balalarga değil de büyük insanlarga da aytılabilir. Ve onlar bizim fikrimizce hatta balalardan ziyade muhtaçlar bu şeyge. Düşünde bakınız, insan zatı asırlarının, binlerinin yıllar devamında masallarını dinlemege ihtiyacı olgan ve dinlep de kelgenler. Şimdi ise pek kısa tarihi zaman içinde bizler bu praktikadan vazgeçtik. Acaba bizim maneviyatımızga, bilgi alu, inkişaf etu kabiliyetimizge tesir etmeydir mi? Elbette bir iki masal okup insanın dünya bakışı ve düşünceleri tılsımlı şekilde değişmez. Ama birçok belli alim ve yazıcılarının fikirlerine göre masallarının insan ve hususan balalar terbiyesine, zihin inkişafına etebilecek müsbet tesiri pek büyük eken. Mesela, balanız zeki olmasını isteseniz, olarga masal okunuz. Eğer daha ziyade zeki olganını isteseniz, daha çok masal aytınız degen sözler ile Albert Einstein masallar balalarının dünya bakışı ve ilerlemesine ne kadar büyük rol oynağanını bizge anlata. İşte kadimi zamanlardan beri illaki yazı sızı olmagan zamanlardan
инсан заты бар білгісіні, бар тежірибесіні чешіт икае ве эфсанелерде ве масалларда бүріндірген ве өзүнден соң келген несіллерге ағзави шекілде айта еткізген. Қырым татар бала эдебиятына ilk olarak ciddi dikkat ayırgan ulu mütefekkirimiz, milli marif sahasının temelinde turgan İsmail Bey Gaspriski olgandır. 1883 senesi edebiyat tarihinin uyanуу devirini mücesemlegen Tercüman gazetası dünya yüzünü көрген son, til ve edebiyatımızın yazılı şekilde yaşaması ve inkişaf etmesi için zemin peyda olan. Bununla beraber Gasprinski'nin etrafında Hasan Sabri Ayvazov, Osman Zatov, Ali Badaninski, Osman Akçokrahlı gibi şahslar peyda olalar. Ular başta çetel edebiyatı numunelerinin tercümelerini yapıp gazeta vasıtasıyla halkımızın tanıştıra, sonunda şahsi eserlerini de yaza başlaylar. Böylelikle İsmail Bey'nin Alemi Subyan balalar için mecmuası da dünyaya geliyor. Şu zamanları Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'sı, Jonathan Swift'nin Gulliver'i, Jules Verne, Cervantes, Shakespeare'nin eserleri Kırım Tatar tilinde tercüme etilip neşir etilmekte. Edebiyat tarihini anlar ekenimiz. Şunu da kayıt etmek ister edik ki, her bir halkның edebiyatı zemanevi alğa kelgенде halk ağız yaratıcılığından esas alıp ilerlemeye başlagandır. Yani edebiyatçılar, müellifler belli bir masal, efsane süjetlerini alıp zemanevi nazarının yanaşa ve yanı edebi eser yaratalar. Ya da tarif etme usulunu, obrazlarını, janrlarını kullanalar. 19. asırda ve 20. asırın başında bu esnaslar başka halklarının edebiyatlarında görmek mümkün. Ve böyle esnasının neticesinde bütün dünyaya Ağa kardeş Grimm'lerinin masalları, Andersen'nin masalları bütün dünyaya yayılıp ketті. Bu esnasının başlangıçları bizim Cenk'ten evvel olgan bala edebiyatında da az buçuk olsa da seçmek mümkün. Mesela Mehmet Nuzet'nin Eçkiçik şiiri aydın bir örnektir. Buna aydın bir örnektir. Halk arasında belli olgan Eçkiçigim бар еді деген şiirinin esasında kendi edebi varyantını yazar. Ya da Hasan Çergeyev'nin Ayvanlar ne aytalar? Ayvanlar ne aytalar? Hasan Çergeyev. Ечкі. Сақалчығы ұп-ұзын, ошайым қойға ұзын. Тиме чобан сен мана, тырмашайым қырларға. Мышық. Балалар көрсе, севіне, чағыралар евіне. Сычанларны тұтам мен, шу даққасы ютам мен. Сығыр. Саба кетіп тоғайдан, чечек башы отлайым. Балачықлар ичер деп, көп қойы сүт топлайым. Көпек. Қаралтыда юрем мен, хұрсыз келсе, көрем мен. Төгерекні долашып, бүтін гece жүрем мен. Қой. Çobanlarning çöllerde, gece kunduz kezem men. Süt, may, et, yün sizlerge qarab turmay berem men. Cemil Kence'nin dülger aletleri şay ayta.
алетлері шай айта деген шиірлер топламлары халық ағыс яраты жылындаки чин ве манилер ритмінде yazılғандыр. Иш буусу илерде сирек сепелек раскелінген олса да, сүргінлік ақибетінден олса керек, Земаневи эдебиятта bu esnasының девамы оз yolunu pek de tapa almadı. Cenk'ten evvel olған бала эдебиятында Асан Чергеев, Усейин Шамил Тоқтарғазы, Мемет Нузет, Яқуб Шакирәлі, Джемил Кенже, Ибраим Бақшыш веда бір sıra шайырлерінің адларыны аңа білірміз. Джафер Ғафар, Умер Ипчі, Герайбайның ажайып бала hikayeleri de bellidir. Оларының үстінде бүгін айрыжы тоқтап отырмақ ниетінде дегілміз, ләкин ялыңыз оларының епсі Джафер Hoca Бекировның 1998 сенесі шыққан эдебият, Қырым татар бала эдебиятының хрестоматиясы деген кітабында акс еттірілгенін аңып кечмеліміз. Сүргінлік девірінде біздің бала эдебиятымыз іч yazılmadı демеге sıra түшмей. Шайыр ве yazıcılarımız imkanlarına көре yazmaға әрекет еткендер. Фақат 90-ncı senelерге яқынлашқанжы, аман-аман yazılмаған дәрежеге келіп қалған oldu. Bu vaqtқа қадар yazılған бірчоқ eserlerinin mevzuları esasen terbiye, mектеп, ана, Совет zamanının бақытлы yaşayışı tarzına bağışlanған eserler edilir. Elbette zaman geçtikçe ister istemez bazı bir eserlerinin mevzuları eskirip başlay. Оларның yerine okuyucularga zamanımızın talabına göre bala ve gençlerinin meraklarını, rahatsız etken meselelerini aks etken, көңілlerine hoş kelgen maneviyatlarına uygun olgan eserlerini teklif etmelimiz. Yaş neslinin manevi inkişafını tatmin etmek için tabii ki vatanperverlik hakkında tarihi eserler çıkarmak gerektir. Milletimizge karşı kelgen siyasetinin neticesinde uzun zaman devamında yaş nesilge vatanımız, tarihimiz, geçmişimizin gururlu ve facialı zamanları hakkında degil eserler yazmak, onu tarif etmek bile yasak edi, haflı edi. Onun sebebinden yazılgan eserlerinin mevzuatı gerçek olmagan, suni yetiştirilgen şekilde edi. Lakin bunun gibi birçok eserlerinin arasında hakikatini ustalıkla tarif etken bir hikayeni aytıp geçmemezlik yapalmayız. Hrestomatiyanın içinde Cevdet Ametov'nın Anamnen bar bekleyimiz degen hikayesine dikkatinizni celp etmege isteredik. Bu hikayede sürgünlükке düşken bir kadın ve kızçıkның taqdiri tarif etili. Müellif içinde sürgünlük hakkında bir şey yazmay. Fakat bu kichkene kızçıkның anası nasıldır bir pek acınıklı şaraitlerge düşeler. Pek perişan, sovuq, penceresi olmagan, ahırga oşagan bir üçükte үйде демеге мүмкін дегіл, бір ақыр кебі бір ерде күнлеріні кечірелер. Суықта насыл қызынажағыны білмейлер. Açlıktan қарынларыны нас тойдыражағыны білмейіп, анасы да баласы үшін озынден қысып кішкене парчачық olsa да қызына, озын evladını aşattırады, озы хасталанып ятып қала. Ve вақыт anası de, baban kelse başka türlü olur. Mına cenk bitecek, baban cenkten qaytacak ve her şey yaxşı olur. Böyle umutnen o kızcığını besley. Ve ne yazık anası bu arada hastalanıp bu dünyanı terk ete ve bu kızcığını yıllar geçken son yetimhaneden cenkten qaytıp gelgen dayısı kelip alıp ketedi, o onu osturup çıkara. Ama babası şayda kelip yetişamay, cenkte elak olup kete eken. Müellif bu yerde pek ustalıkla bu kızçık ve ananın
яшайышы тағдыры, ажыныклы тағдырын тасвирлеп, бүтін халқымыздың хаятыны, о заманки хаятыны аңната. Мен белесем, біздің эдебиятымызда балалар үшін біздің сүргінлік тарихымызны аңнатқан эсерлер аман-аман yok дәрежеде. Ве бұл эсерні талебелерімізге, балаларымызға оқумаға пек тевсие етер едім. Пек тесірлі ве güzel yazылған. Земаневи бала yazıcıları esasen nazım жанрында ижад etmekte. Бірде яш olarak бала бақчасы ве башлангыч сыныфлар чағындаки балалар үшін келішкен esерлердір. Bu yerде тынмай ижад етіп келген белli шайыр ве yazıcı бала edebiyatының классигі олып қалған Нузет Умеровны аңмақ sıраdır. Ondan gayrı кичкенелер үшін бая yazып тұрған еді рахметлі Сейран Усейнов. Ал азырда Алиана Османова, Айше Кокиева, Аблязиз Велиев, Эмине Усейн кебі исімлеріні де аңмақ мүмкін. Афсус ки өсмірлер аля четте қалып кетелер. Егер бала чағында оқып келген инсан өскен сайын девам етмек üçün мақсул тапамаса, bu yerде зінжір қопар. Өз тілімізде оқи білежек неслімізні не язық ки ғайып етмек мүмкінміз. Оның үшін тілімізні, edebiyatımızны, медениетімізні қайғырыр екенміз. Әр бір яшта мерақнен оқи білежек есерлеріні темин етмек бойнымыздың боржыдыр. Бала edebiyatының шындыки esерлері керчекні тасвирлеген, ақиқатыны аңлатқан, тарихымызны айдынлатқан, миллетіміз үшін ифтихар дuyğularını doğurған esерлер olmalı. Бала ве өсмірлерімізге китап оқымақны ашлайық ки, büyügen son ана тілімізде оқуған білгісі терен ве айдын олған инсанлар жемиетіні жетіштірейік.